Spusti se na stomak i prvo osjeti dodir podloge ispod sebe, težinu tela, disanje. Potpuno se opusti. Dlanovi su u visini grudi, ali prilagodi to svom telu, prsti blago otvoreni, laktovi uz telo kao da grliš svoje rebro. Stopala su u širini kukova ili spojena, biraš ono što ti daje stabilnost. Pusti da ti se vrhovi stopala opuste u pod. I sa udahom nežno počni da podižeš grudni koš, glava prati pokret, pogled je blago na gore. Pri izdizanju ne dižeš se samo snagom ruku, već i angažovanjem središta tela. Krećeš se tako što izdužuješ kičmu prvo napred, a tek onda na gore, kao da stvaraš prostor između pršljanu. Ramena su daleko od ušiju, lopatice se nežno sreću iza leđa, kukovi ostaju teški, stomak mekano dodiruje prostirku, a donji deo tela je aktivan. Još jedna varijacija je da udaljiš dlanove od grudi i da se oslanjaš na vrhove prsti. Sa udahom izdižeš gornji deo tela i ispravljaš laktove. Sa izdahom vraćaš se dole. Bhujangasanu radiš da probudiš energiju duž kičme, otvoriš grudni koš, produbiš disanje. Ona jača leđa, tonira uterus i jajnike, povoljno deluje i na jetru i bubrege. Trudi se da ti dah bude mekan i naravno prilagodi širinu nogu u svakom trenutku. Time štitiš donji deo leđa. Na kraju opusti se i završi ovu asanu prelaskom u šašankasanu ili balasanu kako bi rasteretila leđa koja su bila angažovana u ovoj asani. Opusti se ovde i nadam se da ti je ovo bilo korisno.